Mbanje kubasuhuza mwamaze gukanda subscribe kuri Bwiza TV ndetse ukibuka no gusura y3.bwiza.com. Uyu munsi tugiye kugaruka ku nkuru y'abasore babiri Tsarnaev. Ukabavandimwe babiri ba Tsarnaev batitije Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki ya 15 Mata umwaka wa 2013 nibwo haturitse igisasu hafi yo ku murongo wa nyuma abasiganwa muri marato ya Boston bagombaga gusorezaho. Icyo gihe imihanda ya Boston yari yuzuye abantu bari bitabiriye irushanwa. Icyo gihe abantu batatu igisasu cyarabaturikanye bahise bapfa, bakaba bari mu bari baje kureba isiganwa. Icyo gihe abaturage barenga 260 barakomeretse. Nyuma yaho polisi yatangiye guhiga bukware abagize uruhare muri icyo gitero. Nyuma polisi yaje guta muri yombi umusore w'imyaka 19 y'amavuko Dzhokhar Tsarnaev hamwe n'umuvandimwe we w'imyaka 26 Tamerlan Tsarnaev. Benshi mu bari aho ngaho batangiye gutekereza ko ari igitero cy'iterabwoba, ariko siko byari bimeze. Mu iperereza ryakozwe basanze abo basore bombi bakuriye muri Kazakhstan, bo ubwabo nibo bateguye icyo gitero, ntaho bari bahuriye n'umutwe n'umwe w'iterabwoba. Hari ku itariki ya 15 Mata umwaka wa 2013 yari inshuro y'117 Boston Marathon yari ibaye, akaba ari irushanwa rimaze imyaka myinshi cyane. Irushanwa rikunzwe cyane ryabaye ku munsi wo gukunda igihugu watangiye kwizihizwa guhera mu mwaka w'1775 nyuma y'impinduramatwara zari zimaze kurangira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba wari umunsi wizihizwa ku itariki ya 3 Mata. Icyo gihe abari umunsi w'ikiruhuko muri leta ya Massachusetts. Isiganwa ryatangiriye mu mujyi wa Hopkinton mu burengerazuba bwa Boston. Abasiganwa bari abantu 23,000. Umugore wabimburiye abandi yahagurutse saa 3:32 za mu gitondo, naho umugabo ahaguruka saa 4 zuzuye, naho uwanyuma yahagurutse saa 4:20 na saa 4:40 z'igitondo. Rita Jeputo, umunyakinyakazi niwe wageze ku murongo wa nyuma abimburiye abandi, niwe watsinze irushanwa. Yirutse mayiro 26 akoresheje amasaha 2:26 n'amasegonda 25. Mu bagabo umunyetiyopiya Lerisa Desiza niwe wegukanye irushanwa akoresheje amasaha 2:10 n'amasegonda 22. Ahagana saa 8 z'igicamunsi abantu babarirwa mu bihumbi 5,600 bari bakiri mu irushanwa. Ibisasu bibiri byaraturitse, n'ibisasu byari bibitse mu bikapu by'abari bitabiriye irushanwa. Mu isegonda rimwe byaraturitse, abantu bose bakwira imishwaro, buri wese akizwa n'amaguru, abandi babandagara hasi, bamwe bata ubwenge. Byabereye mu mujyi rwagati ku mihanda ya Boston. Icyo gihe ibintu byose byarangiritse, abantu benshi barakomereka, amaraso aratemba, ikirere kirahinduka bitewe n'ibyotsi byavagaho igisasu cyari kimaze guturikira. Abantu batatu bari bari kureba abasiganwa, umugore wari ufite imyaka 23 n'undi wari ufite imyaka 29 n'umwana muto w'umuhungu bapfiriye muri icyo gitero. Abantu 60 bacitse amaguru bose, umwana w'umukobwa wari ufite imyaka 7 urutirigongo rurangirika, abandi bantu babarirwa muri 260 barakomeretse. Abavandimwe babiri Tsarnaev. Hahise hatangizwa iperereza ryahurije hamwe abantu 1,000 bagombaga kureba impamvu y'icyo gitero. Nyuma y'iminsi 2 ikigo cy'iperereza cya FBI cyatangiye gukusanyiriza hamwe amafoto n'amavideo byakuwaho icyo gitero cyabereye kuri kamera zo ku mihanda. Amavideo y'ibihumbi yarakusanyijwe, yose yahurizaga hamwe ku basore babiri icyo gihe bari bataramenyekana abo abari bo kugera ku itariki ya 18 Mata umwaka wa 2013. Muri iryo joro ahagana saa 4:30 Sean Collier, umupolisi w'imyaka 27 wari mu kazi, yarasiwe hafi y'ishuri rya Cambridge University. Ubuyobozi bwabihuje n'igitero cyari giherutse kuba, babishinja abasore babiri b'abavandimwe Tsarnaev. Icyo gihe bamurashe bashaka kumwambura imbunda yari afite mu kazi. Nyuma y'icyo rya Collier, Tamerlan Tsarnaev yashimuse imodoka na nyirayo, amutera ubwoba amubwira ko ari wateye igisasu muri Boston Marathon, ko nabyanga aramwica. Dzhokhar Tsarnaev icyo gihe nawe yari mu modoka akurikiye mukuru we. Tamerlan Tsarnaev bageze kuri Cambridge Station
uwo mugabo bari bashimuse ahita abatoroka. Tamerlan Tsarnaev bageze kuri Cambridge Station, uwo mugabo bari bashimuse ahita abatoroka ahamagara polisi. Icyo gihe batangiye gukurikirana aho berekeza. Icyo gihe polisi yatangiye kubakurikirana mu mujyi. Tamerlan Tsarnaev atangira kurasana na polisi. Icyo gihe yarafashwe. Kuri uwo mugoroba nyuma y'uko bahagaritse gushaka Dzhokhar, umugabo umwe wo muri gushakisha Dzhokhar, umugabo umwe wo muri uwo mujyi yaje kumuvumbura mu bwato bwe nyuma yo kubona amaraso menshi yari yagiye ahameneka aho yaciye. Uwo mugabo yahise ahamagara umurongo wa polisi 911. Polisi iraza igota ubwo bwato arafatwa. Tsarnaev Dzhokhar yari umunyeshuri mu mwaka wa kabiri wa kaminuza ya University of Massachusetts Dartmouth hamwe n'umuvandimwe we Tamerlan Tsarnaev wahoze ari umuteramakofi. Yari umugabo ufite umwana umwe mutoya. Abavandimwe bombi basengeraga mu idini ya Islam, bakaba barakuriye mu cyahoze ari Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviet muri Kazakhstan. Mu mwaka w'1986 n'1993 Tsarnaev Dzhokhar yageze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri 2002 nyuma bahabwa ubwenegihugu batura mu mujyi wa Cambridge. Umuvandimwe we Tamerlan na bashiki be basanze umuryango wabo muri Amerika hari mu mwaka w'2003. Se ubabyara yahoze ari umukanishi w'imodoka, nyina akaba umugore utunganya ubwiza bw'abakobwa. Dzhokhar Tsarnaev yahawe ubwenegihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwezi kwa Nzeri umwaka w'2012 hari ku itariki ya 11. Mukuru we yari afite green card, icyangombwa kimwemerera gutura no kuba muri Amerika. Mu iperereza ryakozwe ryagaragaje ko ibitero bagabye babikoze bagendeye ku byo babonaga ibyihebe bikora, kuko guturitsa ibisasu babyize bakoresheje internet. Mu kwezi kwa Nyakanga umwaka w'2013 yahakanye ibyaha 30 byose yashinjwaga, avuga ko ari umwere harimo gukoresha ibiturika bitera urupfu. Uwo ni Tsarnaev Dzhokhar. Urukiko rwamuhamije ibyaha 30 akatirwa igifungo cy'urupfu. Nyuma abamwunganira barajuriye bavuga ko Dzhokhar yagiraga ubwoba atabitinyuka kubikora, ariko bibi by'ubusa hemezwa ko agomba gufungwa burundu agategereza igihe azahabwa igihano cy'urupfu. Ndabashimiye mwese twabanye mu kiganiro Isi n'Abantu. Wowe utarakanda kuri subscribe, uyu ni umwanya kugira ngo ubikore tujye tubana mu kiganiro cyacu buri munsi. Mugire ibihe byiza.